Ayike webahlali akasibongeleni ke uZethu lo odlala kwimbewu esimazi ngokuthi uZethu kwimbewu kodwa ogama lakhe ngempela uNonsindiso Chaba othe wathatha lesi sinyathelo sokuthi manje usekhokhelwe amalobolo useyomunye na ulungiselela ukuthi uyongena abe umakoti sithi lili awumeke ngize nale ndaba awukwakuhle kwethu. Njengoba nimbona-ke bahlali ethe wafaka iduku ekhanda wazofaka netshali emagqalabeni ukusonipha wazofakwa nemali okutshengisa ukuthi akasahambi ngamagqalaba manje usewunkosikazi womuntu ukhombisa ukujabula okukhulu mawesho ukuthi nje ngendlela ajabule ngakhona uhlulana ukuyibamba hawu Zethu. Lapho-ke uNonsindiso uthe wabonisa-ke uNonsindiso Chaba ukuthi eguqile phambi kwabasemzini phela ukuthi uyagana ebahlonipha ebabonisa inhlonipho ekhombisa naye ukuthi kahle yena ngeseremoni yakhe ngokosiko lwakhe benza kanjani nabanye-ke bazifisela ukuthi nabo bayafisa ukuthi ngowabo nabo amalobolo makukhishelwa bona amalobolo phela kusho abalandeli ukuthi nabo bayafisa ukuthi ke kube kanjena ngoba kuyabukeka kuhle futhi kuyancomeka. Simbongele Nkosi yami uZethu. Kubukeke kukuhle ngoba akusandile lokhu lapha eMzansi. Simbongeleke usisi ukuthi useze walihamba leli banga waze wafika lapha. Kodwa ke abalandeli bangaphezi-ke lapha baze bayongenela nakuzinhle bathi bayasola ukuthi uBongzi usebevele wabhadala amalobolo bavele bashada bengazi engabanothisanga ukuthi sebeyashada bona bagcine esabhadala amalobolo kodwa bayasola ukuthi sebevele bashada. Kodwa ke mawuthi bashadile nalapho inkinga-ke ayikho kulungile nako sibabongele napho bashadile. Ngithe ngiyabona nabanye bathi baphawula basho ukuthi omunye naye uyafisa ukuthi one day uzobe ekhokhela enye intombazane yomunye iyenze kanjena uyafisa na ukuthi azibone ngelinye ilanga eyokhokha kanjena. Abanye-ke babe bembongela abahlali. Hhayi-ke sibonge-ke ukuthi konke kuhambe kahle usengumakoti womuntu akasekho umuntu osezomphazamisa ngoba usethathiwe. Hhayi-ke bahlali ngike nginqamuke-ke nami ngikaze ngikhulume ngize ngikhiphe namanga niqhubeke nje nilike ningifollowe ngizoleke nami ngimcobelele iy'ndaba engiyitholayo ezinhle ezenzakalayo la eMzansi sakhile. Ngiyabonga mina.